Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Momolavo na si de vingu na whaatai de tua. Tātou tumaranang o le tātou tukusi o lea. Amen. Awa ne le se ngoro na lofa tu mo. Tātou te awia mai de ne tu la o le yafi. Yo le vi ngā ia man whaamu na whaanatang. Mo fo i lawa i la mawhia. Le se se o mātou. Ia o tātou uma. Tau wai mo le mea i vingu le tua. Ua na o le tua lawa. Tasi mai o le tuku sili. Ia e fifia lava le nganga. Patalo whātu. I le suaka whaapepele ma le suaka man malo. O le tātou li ma le tātou whaolo Yesu Kiriso. I le paia ma le mamalo. Samoa, Papenao na mai mo mai, ma silisila mai. I le toe whaapopoina po le tosoona to le tātou porkarame peo na masani ai i asu toku i te tasi. I le nei program i le CKA Ministry. Ia, i le soaka whapepele ma soaka manmalo i Sukiriso. Patalo whatu ai i sunga i whaafengaina. So as pata pai taulanga. Ma penao na mahuta mai le tātou porkarame nei tuna na fiafi. Mai lawa i sunga ia o ao ma te akono manato tua pai o ekalesia. I le whaangaruina fo'i ta mā ma tina mā tutua. I tono a inga i ranga te koe leo whanau tupulanga tarawau pa pena o na mahuta mai. Ia whai pēr lawa se mea ua e mahuta mai ai. I tono lo whale, ia a whapea o nai te lunga le awala i tono lo sā. Ia whai le mo. Le mulo sa le lava tinu te ua whaina o tosa kua. Ia whatalo whatu fo i le sunga le whawhengaina. Te ngā whawhetai, sunga whawhengaina e Pastor Mike. Ia ngā fo i le pueina, o le lauina o le tātou pokalame nei tu la fiafi. Whatalo whatu fo i le sunga te tai. Nā te maure ma whutanga ma le sunga te tai nei tu la le fiafi. Ia, ngā rua tuai mo nei po. Ia, whaasoaina po le whaalautereina pēr lea o le tātou malo o le atua, malo o le malamalama. Amen, ia. Pēr ona silasila mai, i lunga tātou pō, i le tātou tusi pai tauna, i le mātai o uasi o malwha. Alana whai upu e fitu, ia, si whangata le suma malwha. Awa pēr i elo tusi pai e malwhata si mua. Ia, manai alo silasilane, o le tātou tala nei ai. O le tala lei, o le malo i taimi o le hulu. Amen, au te loa. Aile ia loa le mapukalame na sua te tai. Ia o lawa na matamea i la tua. Amen, tau koi na tātou walawina na ngā paia. Pape nā o le whaatasi mai i le tātou mapukalame i le fiafi. Te loa la au sa nia se tala. O na lafo ina tule le sunga te tai. Na fo i o na ratu santala. Ia maamatali ai le mapukalame ni tuna fiafi. Tātou tala. Mātou te whaatai lo lofa ma lo wanga le leilo mātou te mga o le langa. O le viinga ma le whaamanu ma ne tanga le fo'i a te oe. A wae pa ia lava oe le tu. Oe le tua ma le amitanga o mea uma o fuanga le neila o le langa. Ma mea uma o tutu mai o nā tua. O o lava i tangata. Oe le tua na whaia mea uma. Oe foi le tua toi fo'i atu ai o ingo mea uma i atu. A wai le isi tasi o mātou e te tauma o mea i lau inga o nā oe le tupu sisili. Whaafitai ta mai lau te ina mai o mātou sofua. Maisi sa mātou wola nei tula le fiafi. Toi maua le nei awa noa no penao na mātou talatala noa ina lo wanga le lei. Ma whaaso ina ne malo malama. Ma le tala le lei o lo malo ta maa. Ia whapena o na tele ni a whina mātali. Whapena o na whiwhia ngā lulu e tonga no ngā lota. Ta mā mātou te walauina lo ngā paia. Whapena o na whaatasi mai. O mā porkalame ma sunga te ta inni pō. A wā e whaia fua lawa le nei au au nanga. Pea a mōna o ngā pia. O e o mātou whaia o sili. O mātou ke sosoa ni sili. O e te whaamutuna mai a te mātou. Tala o upu mātou te tau tala ai. Ma le upu monu mātou te whaasoa ai ni tu. Whakatai ta māma whaortanga.
e ala i lo atali i malimu ma sa tau a wā mo mātou e nei ko mātou a penao na mātou pasuri nātou le malama na o mai e Yesu Kiriso tono mātou loto mātou talo o tamai e whamanuia mai ne porkarami whamanuia mai fo ia te lātou lo ka penao na sirisila mai mua mai whamanuia ia te lātou ni tūlala fiafi se upu e pa u te tono lātou kato mai a tupu maola ia ngā i te tono o ngā ruenga ka penao lātou mai a mata ia te oe toi whai ia te oe i tūna whatasi mai pera ngā a i taina na māpota pokarami ni tūna na fiafi o ngā o Yesu Kiriso men ia a whai o nā wa toa ti mairo te tono pe mata mai po i lunga nga leo ia whakapatu pere soa malo ma soa kapepeli o tātou li mana tātou whaolo Yesu Kiriso ia te oe pe lawa se mea ro kapenao ne mo mani ala leo ia tau ina whamanuia lea tua i lau whaafong ia sau sila mai fo ia korowhai tau ina tu po i o nisi po i o ki o pa ia lea tua i le nei tu lana fiafi au taimi nei la tu ina atu i le sunga te taitai o le tātou pokalami lea o le siki i ministry o pena fo i sanga upu ia maama tali atu ai o le maa pokalami po le maa pasoa ia oko tivu basta tai nama mene sua ko tai o peno ni fiafi ia na wa pai lo atu sua ko e ko ma tai fo e para me ni fiafi ia ia le tanto ta upu me tu ia ia ni fiafi ia ma ta longa fo ia wina e por tal le il mano tu ia na wa pai lo atu fo i fa taro fa tu na ona ia o le ma fa taro fa la bane tasi pa wale nganga ia tato wa ai i meoro tupu ina ia tato loa o i tato ia temi mulimu temi fole e nini fitala i Yesu ia awani o tato ole ai whae ea o tato me foi lea ne fiafi Samoa tu ia ole ale to e fasi yese leo ia la tato tatala no ne fiafi was full minute afe tula pe kula pe lima fo tula ia ole mea lava e due mai le tua ia o mea whuninga le a o mea una nganga ne fiafi a tanton Samoa ia o maruru ni vitai look after yourself o e kaimi mana ia ia tusile pe o na tala ina fo i ma amatali ia le tanto ta upu le lava le vai aso atu tona e rana ona hasta chances da e le na amatama ia le tanto ia ta upu le ai TALALELEI o le MALO i te e sa fa manino ai ma to fa malo si mai na il lei o fa longo e ngata o fa longo o tato va ai il tusiana le il lusu fa o ma taio alona sa wa fa mo se io mai foi o pola fa so ia io lo muli mai ere Yesu Kiriso ya ti tato uma o lo feta la tu sa Yesu kai milena io la so ai la quella giallonga di un mongo olive tiro foi ma ai ile fitala ina Yesu ia wala na tau mo tanto le ango Yesu na te loa le lumanai e o mai le fiafi le nei fa voila lo fa pea o tala no fo Yesu mo tanto nei tai ma nei ai o tala Yesu e pe fulinga me ve Yesu na fitala ina le lauso vai matala ma pulo to mati aua ko ke pole ma ko vale e lo skemi ko ya ko vale ko pole Bila oleh kau kilo foi le lava yaso ile la patai Yesu lo na ava lo na so lo na pasa ma lo le tua inga ia awani o la tu fefe mo la tu watu tu vale ai fa pena na la tu matala be fa e le kilo so ya si o taimi ninguém ele o se taimi foi ele ka ko ke ko a fakte mi ke mi ai pe ka ko ko ngar kilo ai lalo e ai o taimi e wa look up and look around o le wa ko ko me e o le sila e ha le o anga ye wa me o tu le ai o le o man feta la Yesu e o ye ni ka ko ka o le TALALELEI o le malo i taimi mu Nea e TALALELEI o le malo o le makua kumu o tusi lea
e kumu i talalelei o le malo le atua lei le vo ila i le amatanga mai nga foi o tusi matai lo kalangua mai ai Yesu e wina le talalelei o le malo le atua le ango le fetala Yesu fa ibule sulfa tusi ale va mai e ao foi ona tala ina atu le nei talalelei i atu laulau uma ma malo uma ona o mai ai leo le ngataanga e le uma e le yo mai le ngataanga o le ale ngataanga o le kaimia fa benga o solo ia ai ni lalo langi kuai the old world solo ia ai va mai a ai la ko fa fo winga Yesu me uma la vai lona malo le malo la le o Yesu le o va benga o ka go tu mata ia ia o ne ngalo ia ti oi i te mil si tianga ia ai me ka ko ke lo kala mo si tianga le ka ko mo tal le yo malo te mu amen la nga e au ina ia tatu tala ina ele ka nga ko fu va ile mi ngoi le la lang ai va ile reset la lang ina ye le wo lu auto o yo o ye ka mi nga wakasi la lang wakasi de kupe wakasi le lira ia le nge si lo wa ko ale fa mo ka ko fori amen ka ko malo ia le ai ola ka ko pini ka ko malo le ai ola ka ka malo ni si ino nga ka ko ngo fo da ko ngo ngi fe ma Yesu ai le o ka ko ongi lalolangi no nga se u ka ko ke ngo fo ai fa ka di ai ya ka ko mo ele va pela la ka ko me Yesu ka ko ngo ngi si e ma ka ko ngo fo le ka wa ka ko le ai fusi kai mi ko fa mai maua ka ko tala ina ina si mea ia ka ko tala ina le tala le 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 malo bela ko fa mai ele ke nese o le faringa those are the good news of the gospel of the kingdom of God si le la ke o fo fa pe ui a pe ka kasi ele kasi elasi tala le le malo le tu amen do ma fo ka ko mo ni sku pula kala ku de ke ko wi tala le le malo le amen ke ofisi ni po le ha ele tala le le malo le tu le tupu le na fio mai malo ko mo le na malo lo o ya lo tumu tala le winga le tupu mo lo na malo de vo la ma kala ngo mai nyefia mai Yesu fe upu na fitu le amatadia i ka tu foi tau nga se o ka ngo foi ka wa ku fa pe i fe upu fitu fo mai e si le taua le tasi no ma le tasi malo ona o mai ai le ongi fa mai mafui e le mea ma le mea ona mea uma o le amatanga ia o pua nga he kuiva na lato tu ina atu ai le o tou i le pua nga ma wala tou fasio tia o tou e ino sia fo o tou o no uma ona o lo ingoa ona po ia e tau sua ia tangata e to tele fa lanta le tasi fe tanga i lato tu mai foi perfetta pelo e to tele lato ti fa se foi tangata e to tele e mali li foi loto o tangata e to tele ona ua tupu o le ami o le anga o le tu mawe o ile ngata anga e fa o la ina lea e tala ina atu fo ile nei tala le lei o le malo ile atu laula uma e fai ma mori mau inu uma ona o ma yai lea o le ngata anga a Yesu yo lau so awa ko ke ko vale pe ko ke pore vale pe ko ke mata fefe ile kai mine ngai sa mo ala tunu pele le bo ka ko kilo le fa hata mai ke lo me o tupu le mai Yesu le amakanga ile bo hafe ka usanga taruai le ai ho mo ia fiafi ninge o lo ola le feta laina por fetanga le a Yesu sa kupu mo ka ko wa ai ngai wa inga se tala fa no ai ampasa ko sfuru ruol malo le tu li ele se kala le lengo ia i lo lato soi fua ono le tala le lei o le malo ile tau pea la unga pea moli mau pea e winga le tala le tupu
o Yesu o lona pea mo fai ak nisi fo i mafaka ai alo mo mau se ingo fo se ka ngaka po se ngos ko ai fio ka ya oi you know but te ka o no le ngole ia sa u ni lola ia o la failo family service le siba yes esa le amo Yesu mo fai mai ia e ino sia o to le no lang ve Yesu ele ke au ino sia era ino sia o ko o ia o Yesu ai lo la le ino sia oi ai ese me ngai ino sia yo ka ngai lo ngolo le ko sa kong ia Yesu e ke io o me ka o le ino sia ona o Yesu me vola le ia o ka kong fu wa fa longo la o ele wa pe fo ringa mai o lo ka la Yesu ma ka ko kilo fo i le taimi le o le popo ngai lo tu sia tu se fa linga the great tribulation por popo ngai MULIMULI le tau mara fa tau sanga lo fa penganga pia pero fetanga ba ya Yesu i le taimi lea fa mai o ila to uma o e tu mau se ia o i le ngata anga e fa o laina le fa o laina o la tu tino ia o tino lo tara no ia sia wala ngala o mo kenya o la na manino le tu spa ia pe tatu fa longo i lava Yesu ma Yesu au ngai fa se ina o to wa to keleo pero feta yo maima malaku fa pe mai o le ke visore nei specific ya tala Yesu e winga ya Israel leo ka ko kilo ya pe mo fa ya fo sesika ku fa soa la mo ye mesia a Israel au yukai ya la wo ya yo la kiki ya kanaka la fola wala ko winga o mesia lea mene o fai vo kanaka ia fai longa po wadi ma e pe o fai longa mo fai e fa la kiki le ton su luka o senga makua wa va aina o tala nga Yesu fa mai e yai mesia o mai mala ko fa mai o ha o nei o Cristo o ha o mesia melo Yesu yo na so be better watch out yo ko makana la nga yo mai ya le foi la ka ko mai nge ya so ma e kan pea matata longo pea ia tato matala ia o ka ko se longa e pa fa kili fo ko a makana a o le kanaka i o le malo le atua ea e makala pea mata o ni makala o le si makala nga kupe me makala ea ele o fainga le malo le atua ali yo e uso to fa fine yo e pe o esa uni ea i ko e kaimi MULIMULI a le hase ka ko me fa le ala mangingo le tuspa ia ni fi mea e tato tala ina tu tala le o sunga lawa o ngi kelo isi mea ia o umana taunu a onisi o mea lea ka ko ki kilo o lo o aka mai a ko ngolo fa pega o ele kupu yes of course ele tupu ele yalu si tianga ele fio fa o mai Yesu pe ye isi a fetalinga i ia tu si lea ale kai miningi leo a maka o ka ko kilo lea o i fai ko lea o fai to lo na fio mai sunga na fe sunga ese tawo ya o yu ka ko mo ya e a o yu ka ko ya ka ko va ai to va ile o ye ka o tu tau o si le ka o le simu o ye fa ma le wa ma ka ka kilo ia le vele u ma ku si fa ma ile fa pe bo fia pilioma ka ngaka ia fa ma inga osi ya la ko ia i mama i ka ngaka ia le o fia pilioma le wo ai le la fem sa mo la vo nga yo ia ka ngaka le nga ngi lo langi e ko fai fo ni si me valea i ka ngaka o le lo langi ma ka ngaka o pe nga o le lo langi a ka ngaka la le tua i ka ua be aware right now ye makana ngai au angi ko ye sa ba mo sa ka ibe matala tu spa i o ferwa e pe o se leon na tangu e soe lo mo winga la au ngi mo ka ua ka male ana ala nga mo o mo waka so yai maka wala au ye lion come to me ai ka ko matala e se maka o me le awa o leva pengis fako akupor kai minga in fact yes o le kala nga ia taimi MULIMULI ai pe o fa yaku le ka ko yai le kai minga we ba ile ka o me we ngi e ko ngi lo fale o malo ko ngi lo fale lo pe le si lo me ko yai pe kolungi items fa ye po ngi spili o malo si amen
how easy life and it's very hard right now. No ingala ale ko ka fengo ko wai. Ia mas me fiki mai malo. Yeah. Fa ko wa. Ia elo ngale hola ngai. Ale ko ku e kami. I talalelei o malo. Pe o le aunga ngā ka ku pukalami. Yeah. O sia fo ni ngai ministry division. Yeah. I ka ku mo le lofa. Aka ku lofa ia nga le lo ka ufa se ka ku ngalo. Amen. Ia ka ku fa suwa ku malama inga ia malama se ka ngaka ave ka o ma fa suwa tu o malama. Inga ia malama se ka ngaka ro fa penga o ka fia mau o malama ke wiso. Ia ka ku ngau ia ola se nanga, ola se tangata. Ai le o ka fa ola mai se ka ngaka se nganga o lai wo malosi mai bol malo le ali i mono fila ngalo. E ko so aku foi o nga wa e pawa kele. Ko ki ngei la lo singa ngaka. Hey, o ka ki a mi o fa penga o mi o anga la. I o ngere ka nga mi o i ka ngaka o malo le tu. Ai ba e ngaka lo ka mo fai mai lo mo malo le tu. Apa ngaka lo le lo. O lo fia. Mo le ona. Ia ka ko apa ku nga ia la tu. Mo le ola kwiso. Pe na lo fa mai a te tato. Ina i ka ko lo fa ko. Ma ngai ia o wa me mo ia ne le. Mo ka ku ia di kai mun movies. Sunga na. Dai. Malo le. So no po lo sunga te ta. Ai. Matamua fie po paso le sunga te ta ni tu la fia. Sa a faila o nei nalo tu spaia. Ma nei alo tano e soiani. Tato fisila pata si ai pe tato wa ba ai fo ni tu la fia. Ya ba pe so taimi ava noa. O nei lu mo le screen le tato mau. Pe ai to fia titiro ai ai moni sa noanga le sunga te ta. Ua o lo wo o mai nei ona po. Ni tele o mei e le tala no mai e tu sine. O fe tala ingo ia faola. Amen. A ti tilo ne le fai upo fitu. Le taimina o fai tau nai sa u whapea uia o taua ia le tupo taimi nei. Aina ua mau maritali i fai MULIMULI o le tātou mata. Fai mai. E uma loa ona tala i le malo le atua. Tala leilea. Ona o mai la i o le ngata. O whapelo la ia. Ok. E le o le taua lea le te whaalonga i taimini le taua i Iraq. O tunu lai fafo Amerika o Suria. Koe ngā kaua ngā le taua le tino le te vai e pomu le si malo le si malo. O le taua pe au la wai e wai. O le taua le i, o le tofoina lea, o malo i e lua. Malo i e lua, o le malo o le mana malama. O le malo o le pouliuli. O le malo le a tātou le atua, ma le malo a satani. Pe o malo na o le watau. Sa le whaatusa mai i o malo i a pe o wai tele malo o nena o langa, ma tunu te tele. A leo pe watau i ona tatununga apas ya esi sila yai ona e mau ese ia fina ngalo o le atunu ia le ngata poile o tangata kewisan e ese foi la tau tatununga ai e le taimi le o mai ifa o le nga fo i o hikau e ko fo i ngai o ka ko ngona nga falenga ma ko fa fango i o ka ko sa vadinga i ka ko nga fa kewisan amen. Wale fai mai tono tato tusi e iei le tai e top fo ina le o langa whatu toris me o liska kai o umai ngā langa whakopua o umai ngā o lusi e ngā langa ia karipongunga o lusi e ngā langa interest le mea sa fie iei ona ua fefe leoti o tō telefo tangata nau tali ai whailonga i o tato vaia. O le kaimila ngai ale matala tato. Ono le whaatali a tato i whailonga i whamai. Longa si vai whailonga i whatua osoro la i whamai. O malinga la lang. A leo e wa ai ai. Leo e wa ai e Samoa. Mata wele pai o e kalisia mataita. Leo e wa ai e le taimini nei le sawa o le technology lau whaungaina taimini nei. Ma le o langa. Leo iai i le nei vai tau. Ma le nei generation.
o va ai te lo video so pese masalo lo fifi e te lo tupulanga le pese na o matamata o la amo mai lo tamale suinga le pese le saka masasa so wai tonu fa on sata o fa u ilano wale alo wale masa tani e fa ni me oia amen o lo e yei ampasa o maloia e yei ampasa o maloia o le promote mai le la tau malo ma le la tau foi na tau tala inga lai mai ia tau singa i o lana misa tātou tupulanga talabo amen bela le ngā mana ia foi o le tusi nei o le tala le lei o le malo i taimi mumuli ona leo tātou ia i taimi mumuli e le toi ia asistai a faila ia se me o e ui e netai o le mana ia o nei tusi no te whakangoi foi lo ia o langa toi pe sili nia e foi lo nei tangata sili whaapea wā mai oi a tō me te masanya matamata i po kalamia penaona o tala noto twasoto I always ask this question how are you o wā mai oi wā mai lo sa valinga i mea i whawhitauli o mafufaunga o silingia ai o manatunatu ni tulana fia ai whaitau tu ne tato tusi esen mana ia wha mai alai polo misi mai eina mai o e tu mau se i o le ngata anga pe o le e mau tau amen but e taimi e lusiero tato onsa lusiero fa mau lo fa tutua o lo fa moi sometimes when you lose your vision from the bold langa sa ikulia malito sa e ye kemi e glory ai lo wa ona vele ma me wa tai e si ngai oi ma le mele na mana ole tua le ala le na mana ole tua te savani e taimi wa avea ya me tu polo langi ma me fai ana isi ona distract ai lo ba ai polo fa longa amen e fai ona ve sei nai lo na o le fa malo si mali upu ya wa ya a fai o oyo tangata tu mau ia e tu mau se ia o ina ngata ia e tu mau i lo fa tu tua malu tatonunga i le malo le tua tu salava puwa ni mea o le malo le po viuli e tamu fai e fa alata inai e tau langa fa tu ia tato tu mau ia tato tu mau i le moni ia tato tu mau i tato nunga ia Yesu ke wiso tato li man tato fao lo ia fo ia tu ia awani a vea mea ia lola mataua o misa ia ma mewe vai o le wanga lue mai le malo te apolo o fa nga le malo te apolo nunga online TV o prokalam o alunga le kio o lese nea whapena na le mawatia apolo is everywhere amen ale matala la tatou i le taimi le amen ale matala la oe ma ile ngata ina matala matalo fuya amen ile whapea o mayai ne prokalame o matoto o le foi ele mataua o le foi matitaua i tau foi falenga tau patinu tau mafufa amen ala nga yo tapipi yama pele tu matawa la au pele tu ma te sosuani awa o yo tu amen o yo tu o isuna te taua le taua mo ma amen amana ye yo tato tusi bai iso taimi avano mai fa tau ya amen wa inai le pa ipo balu pa mai ile fa pertania all these things are like the first pain of a child birth ese foi lo loco ni singakus kusi afasa moana mai o nei mea uma o pe o se ulu tinga o le patua fa na mai o se pepe o se malo fa mai le ngala mala le yala tu pa vai pole tu pa lo tina ile foi tau ngala
ai lo tau me ton pe to spesa ona le fai me pe uma le pe po va me ona me uma o le amatanga ia o pua nga ale fai me to spesa pala all these things are like the first pain of childbirth tinga nam tanga na o me tinga amen o le nei vai tau o se vai tau ua tele ia totofonga totofonga o li tau o vai vaina wa mata ona e silsila ma e vava ile ngata I meia lo tutupu ile ngata ile culture religions o tangata ia fa meile ke talenga Yesu false teaching o profeta pepeno o tangata tau fa asise yo wa va ai sa mo malu pa ia ine nei vai tau ine tele o nei mea a pero fa malusi na mo o lo tu mau o lo tu mau se ia o ine mea na e fa vaile ne fa vaina ia Yesu ke bisu aua ne fisilingia oi au ne fisilingia o manatu pe au o mai fa fitau I le wolang amen mesiale o langa le tu valenga ona ye taimi e vai le tafa atu tua pe na fai tau tu tus mai wa male lili ai a lofa amen o ma lili ai le lofo te lo tanata le mana ye yo tus ele te le sama fai ono fai profito tama suma allo lotto o la nga ngai tu ta I nei ta le ta ele umma le sosia Matamua ai o lo totongo o nafas pe tamu amen o te loa o taimi nei pena fai atu o taimi nei o le lo tato va ai I totoponga ni ngato totoponga vai vaina o fa so soma taimi o fisilinia o li tato sauvarina o taimi foi o tele foi a fisilia tangata le tartongi a ki tato o fisilinia po le ale me o le malo le tuo le fai a vai ne tangata le malo o poliuli po le malo satan ele fisilinia amen ele fisilinia o matamata I interview o tamba pese kelo o ekta ia o mai lunga waka kifa ma kelo kaka sa ke usia sa matala to langa pese o ke usia ai o mai fo o satanic wo I le tulanga amen fa mai wo soula po langa po la ko nganga I le malo te apo ar pisili ai ale malo e fa inga tai tangata ona tabia ona tu mau I le malo le malo ai isi ia ona tu mau I le malo po o le taimi ana talia ai ia pero fa atu taimi to fonga ona taimi ia na talia ai pe fa ilonga ia le sa fa ilonga ia ma teachings o ko meki ale milo nge lato o ko meki al ke leo kama ainga I le ngi o langa ka kia o ma pesa la ia ma fia ma fa ni mai o lato ai o fa soa ma se fa utuanga I le nefia I olo tu mau ona tatu le tu mau le langa nei o se manai ai o tatu ngalue ma matatu tala I nga tu le malo le tu ala tatu hei fata si tonu malo le tu amen ia o se taimi fo I to fisiringi ai oi wa mai lo savalinga I le nei tu la o le afiafi wa mai lo savalinga I le nei vai tau journey le nei tu pulanga au tu pulanga tatu ia pe sa mo so tatu o le wa fe lo togo le mo tatu sa ia ele se tau sanga pa no fi lo a mata mo tatu ba ia o tu malo ia te ruteta to i tai o I kale sia so spata pe taula lo fa pena sa nga lulu I tafuina le afio tada le mo oi moa lo wa mata na tatu ba ia tu malo I la to tai o se va ai la ina o le mana ia o se taita na tu mau se yo I on to us amen
pero tala Paulo i le mamasani pena tato palongo ia supa pene me sa o taua le taualele wai u tau sinyo ona sa e tu mau i le talalele o le malo le tu amen o le angafo i le lui foi na moa te lo le lui foi na ni sunga le i te tangi ne fia o le tu mau ona e taimi e fai mo fia na tau le upu tu mau ai o malo fa tauli mataua nei taua nei i le tu fa le nganga taua nei wo mai wo malosi mai ia au tau ia o le malo o le podio wa matona ta malu e lue ai wa le se tu ma a wa matona malu e lue amene bas lena maua ia le tamalo pete wo lo le taimi no ksilia o se sia tartonu i tangata i o tia te pafiti lo ai sia wo o mai pupoha ma fafitau i whapena loa ona lusi ai i tāna matu mau ai pēs whamarosi na maua e a ia ai matoi tino o tu mau ai ne te usilingia ai sia e tele na preacher le gospel good news lea o le the kingdom of heaven ona a to titilo nei ava peso taimi na titilo la ia le luka fa ala no fai upu e fa su martonu i le taimi na toe sa ile toe le moto tangata i le lifaola ma tamu fai vavao i le lifaola fa meltala li superviso ina kon mai au fetala i atu o ia ti latou e tatau ona o folofola ina le talalelei o le malo le atua i nisi a iPhone a wā o le mea lea na auina mai ai ia amene mai ona tala ina atu lea o ia i lea sunako tonu kaleia tatau ona o tala ina atu le nei talalelei o le malo o le atua i nisi a ai ia le wā mata na taua o le mana ia la le taua o le tau o malo ia o le tau mo le malo o le atua amen o le ona luenga la ngā tā ua e te tau na tawha o le tala ia tupe o le malo le amen o na whameta la le whangupa ia le atua le whataringa i le liwha o le mea na awina mai ia o lo sau foi na proclame o tele sau tala ilo e kalesia amen tele sau tala ilo e kalesia no sau tala ina le malo le tua the kingdom of heaven o da lewo tato yai le temu o lewo amata o na va ai le malo si o le malo le po ai ya le malo le malo amen ai ya le malo le malo lewo tele le saiko fau le saiko ai e titi lava la fai malbe taimi le rei nei to sinia oi wa mai lo sabali wa mai oi lo sabali o e tu mau amen e leo se sabali nga e pupu o sabali nga e fai sina amen e lo sabali nga e fai mofi amen o sabali nga e fai ta e leo se sabali nga e tau unga i se tau unga lei ai tau unga malu i sa valinga le tau o le tala inga leo o le tala leo malu i tau tau o leo tato i tau amen a tau mo se toi whanu lea toi siaki ifo ia i le se mea wapenao na fi e lo whanau o se tala o lewa una e nofo maoi sa i manatu o se tala sa lei sa manatu o se ata sa lei o mea o taimine wa matona ali mai mea ia tu atu o mea sa tatou whaalongolongo ai i laso amen wa matau no toia ali mai ana mana ia o whaasona nutu nana fiafi mo tatou matau tu mau ia te reo to watu i le sunga le taitai atone lai tiri mana sunga taitai ngana ia ni
tau kere mele tano rana o ne fiafi e kako tu ma o tasi le mea o le e o nga kako pole ma kako fa le tu mau yu kako wala onga o mea e o mai e mai se ngi vai kai o atu asa moa e lo kako mi a ngelu le ka ke kilo me e ku le ka ke fa longo I kala I o mea I tu ke la vo kami le ka ke ba ai o ko fonga mo ma ko maka me I se kami le ka ke u ai le ke lo kami o le anga e la patai le upo le tua inga ia ka ko tala I pea le tala le lei o le mano le anga o puapua ngā ia a kong pia whaiaku specific lava whetara inga Yesu le kaimi o puapua ngā kele fo I lea kau ke ilo le tuse whalinga le whalalo kalongoa Yesu ai peo ve mai Yesu kele I la whetara inga o mea iu kaku kilo iai o le amatanga ia oa le o kaku iai e peo whaaka haka mai o amatanga o puapua ngā le o kaku iai peo lea peo le saungi o tina wa amaka onga usia maua usia le atua se pepe I le tina taimi e a mata mai ai puapua ngā tina ko tina fini a pe ngā mana ngā ko riva I kai e kero pole pea a oso se mafui e kere o whanongo kunga pe a pero whaku pe a oso mainki munga mangi whaere kai minengi le kala fo ngā lea tuspa iwa mai a e iai mafui I lea mea ma lea mea leo kaku whanongo iai o kaku kilo fo iai I news whafkai fo I meo TV ma meo news leo kaku loa o mo meo lo longa leo kaku o wha mai ese I le kasi se wha mai leo iai le rangi ua fia hafe ma hafe wha mai o isi wha mai ia create kanaka ai o lefe mai le tala le leo le malo nga lapa ta ye suro na so o ampasa ro malo pa penga foi ka ko samo ya tanto wa makala ya woni o ka ko pole ia ka ko tu mau le anga o fenga nga venga le pa vai fora la so la wo le malo le tu la wo a o le tu ro na so le to su le ko i so ko vai so Yesu to su le ko i le ni a me nga ui ai o ke wha pei wha au I nge fia fi malo loko malu lalo nga ui puapua ngā makua le fia ui aises ai longa fia ui eise se alo se atunu usa moa ia koi ngā mea nga ui ai longa kere mga ui eise o kama yo vo ia kea ui kere mga ui eise a alo ka lai a kongi alo uru foa kere mga oi vai vela oe ka kapei o ngai au ngai ele tu le ala nga ui ai le lua hafe tau sanga ui ai le ho mai le kai milingi o lo na pea fe talai nga Yesu o lo fa mangaku mai pea mo tatu le kau ke anga ia ku kai MULIMULI kai mi ko e fio mai Yesu fa tu ma winga lo na MALO I fonga ele ni ai li fa ka winga la Yesu nele fa mai e ao ina tala ina tu le tala le leo le MALO ya no ho mai ai leo le se langa e kilia kau o kara spei mai ya e mavai akua le lalo langi kuai ma le langi kuai ai fa fo winga ele su me uma e yei maka ko I fa fo winga le e yei maka ko I malo le me nga le nga fi mai Yesu fa mai repent salmo salmo no ka kalia lo le ua I kongo le malo le tu not yet le ka ke le ya a le malo le tu o tongu ya me nga le nga fa mai ya le malo pole o le tala le leo le lofa tu noa le ka ko ke hei kai mingi le tala le leila le o le lofa tu noa le tua o lofa penga o nga lamba tai malongo longo oi ka ua ina ia ka rai tala le leila o le malo MULIMULI le fio mai Yesu fa mautu inga ili fonga ele o yo le kupu e hao inga fa taunu ina le fina ngalo le tua ina vana le mai kai mingi ka ko ki fa sanga e no TV mare nga kai mi ale ioso mari si kianga se kai mi ruma e ka kau nga ka fa nga oi pea e ka kau nga ui ka ngofo iai au ngi malio ka loko mele wo iai wa okay me uma lifestyles okay ei o le manga o mia o finga pe nga ta wala o nga fiafi e manga o mia o finga wenga o le la uma como for size easy everyone want to preach inside the church. Go out, or be ang alifa mai Yesu.
mai ya o nga ku ya ke ko le Mateo lu fu valu nga fa episu riva te o fa unga mai ya o tu na tu ya te o to le pule umalama I give you the authority. Jesus said nga fa mai no ia no na fonga ma sauno mai o ia o manu malo all authorities from his father wa yai mo ya Yesu ko manesu bo ku nga ku foi na ya ila uso le foi la ku nga mai ya ka ua e le se authority la wa kasi le me la su wa fero le si mo authority pingi ye le si kisha pingi ye kanaka e le se authority pingi kanaka o le authority e va pe na ka ku le rolangi ka la yaku ka la le yo le malo ai le se authority o lo fi pingi ya le si kisha o fa ya sa kala ke le pe pe ya e ke pula rolang o pe ya le tu mo ngo fo le tu ya fik. That's not the authority was Jesus was talking about. From here, kele vakoya ke al pulea e soli ye ngaka ma kalava. Male ma nosi re fili. Ai no soli ye ngai kangaka. O kangaka ora si fiona, o kangaka e fia mawal malo le tua, o kangaka e fia mawal malama le tua, o kangaka e fia mawal lofa le tua. Ai pingi e ka ua. La go ova kele ka kispaia. Wa kele ro ka ro kispaia. O ma fa ro le mo authority le e pingi kangaka. Ai le se authority e fai ika o le authority e fa ko ila lo inga ile ma ro satani lale o ka o le ma lo nga le e fe ngai ngi ma lo ka ku como fai ye e mori mau ma tala ina le tala le o le ma lo le tu fe ngi nga wa bo fe o ki o ngoi ai no ska me nga como fai o le meta u tong no fai o le o fai lo le lo fa ma le ola inga ia ola ai se nganga o lai le malo le pongsa. Amen. A vi foi lunga. Ia sau ia Yesu. Fai lo ia upu ia o tala le o le malo. Kau sao ia. Ia. Wa ia si fai upu ma nga ia ran kau ngela on fa mai. E o mai e ia ma fui. Yes. Si. E ia fa mai. Min siama. Wa o siama a kola langi kai mini. Aka ko le fa ke ia ia wa aya uisi ko nga me fa mai o mafui o le ma fai o kakari ka ngaka le e o fa mai ira le kai me ko fu ku ai ka ngaka il fa to tua o le ko isi fa ko ku ai sia la go la le fa mai te sikala le sia la unga e le fa lo ko kero ka mai wa kupu kele le ami o le anga o tangata o nga ko le o la tu lotu o ma alili ye lo o kangaka ko kele sia wa kele tu tele la mi o le anga o fingi a mi o le anga o ka kilo even inside the church alilo sunga wa na fai ya mi o le anga ko lo ku lo wa sa bona tu po le upu le ngaka la e ka le a le no lang ko mo ainga ko mo malo e o fiu fia ala fai ya na mi o le anga fa mai ya wa ku kele na mi o le anga le kasi le me ka kau fo na ta u hatu le tala le o kala le o mango one of the great la o ka ko e mahinga ngai u fo ngai fa manga ia fa u Filemoni o lo lang ia mi se la le kale si ia le lo fa le tua mi si e kele me o tala le o mango le tua ka lu no wa o le men bo ia e le o pangia le ma le ko lo fale mo i lo la vengo tala le o malo le tua ai fa ka kula lo ba le o ka mai o mo i la lo ya oi a le la lo langi la fia ola la fia manga o mia so swami la fa kali mai po a fia e ke al waku ai ma le tala le a Yesu ka ko mo na ai fa de la ka on ka ko pe o fa ya ku ba ya ku pequeno Yohane Jacopo le vopo uma aku ko kuawa mali te sa la la ko wa la mau mai le o pasi mai la ya ka ko ni le ten por fua e ka ke fa wa fo ila e le ka ke le fa la ngolango wala ba nga luenga ngai ba henga le la ma ko ngal paki ma po le ai o ngai ai mau lo le ola le soi fua mau mai le ri o nga ke manga ba o ke mi le ia nga ka tatu tala e tala le ma e ai me o mai o ka ko lang e ai me wai fa mai e le fa pe ola le u ye ka ko kama ba fu ye fo man kama do longa le ka ko ye fo nga le nga fa le isi le nga ka ava le isi
mali liu fo ye olo ngai kangaka. See, we still strive. O le kako ke olo makako wa, makako fi ngau pe makawili mei mea. O le talalelei le mga o ia tātou tala ina pea le talalelei o le malo le atua. Ki lo isi kaimi kako whaaru kaimi maisi mei mea e heise malo le atua. Ma se vi inga o le tupo Yesua mawai. Whaifo le mea, whaifo le mea, whaifo le mea. Ale mea, e ka kau whaaru kaimi o le li. E whaafikai alo loto. O ngā isi ministry o lo whapenga ko koi mga awala malako ka watu talalelei ma mori mau watu talalelei. Au mulimuli o le nei fo pa ngeka ma ngai vai kaimi o kako iai o le tupo le afio mai o le kupo a mi o kong o le fo ina mo woni mo kako le talalelei o le talalelei o le malo i kaimi mulimuli ngai e nei jis kaimi ka ko fa kari ai ia le lo mi ho ke nga pe a mi lo soifua ala le ka walu che alu ia you know anu ia e fa nga yo i kala le o le malo le e fanga fangu mai bea ya te tato inga ya awani o kako wa awani o kako ku ua mele sambo ele o ngia kare sia ka ke vai ko you know it's pe vora kala fo sia kako fo kama e kare sia ka maka le yo ka mi o mai ko kongu wa o ina lu po le atua ngore fa o i fa e o e kala yaku ma fa asara la watu tala le yo le malo le Koi commission pe on kako doa il tusinga mate lu fulvalu me ya yoka tala yatu papakiso atu ma o atu i mena na o ina Yesu ka ko le upu le atu ma ora na upu ale o lana tala le leo le malo le atu woni ya fe ma Yesu o kai mi muli ya ora ko yo mai be feka pelo ya ka fa se ya kako kako wochi kianga se kai mi pe mi vo kako wola se kai mi ai ka kele yo ko kaimi nga o le ao mai kama le anga e fa se ya ka ko kaimi le ma no me au ka ki popole pe ka ko ke ako ku vale e ka ngua me ya o le yo o mai ya ngata asia le nga ka kawa ngo o tala le o malo le tu te mu fa longo i ka nga ka di kaimi nga ona fa tau nu lo le tu lo fina ngalo mana fai unga ai o le ma ngai ke le wale ko mai le tusi fa mai ya le ka kilo si ka le se kai mi ngo ka vai va pe a ko ngore ka ki ko ni si ka ko so fo mai uma mai ni ya le ka kilo ya wa le ma ro le si ma no kai mi ngai yo le ai ngai si ai mo si ya i ka wa le la ka kilo wa e ka ko tala ina le tala le ma lo le tu we are in the church. We have to take the message. Ola venga la ka ko le message o tala le malo ko ki e abi fa. Ele ko fa ngayo ye ko ane ka ko malo si ko. Ane ka ko ye ko. Ka ko le ola o passo la filfilia le ko ngi. Ai manga o mier ka ko va fo. Ka ko ki va fo. Ba ayo se kala tita fo I tata. Lo fi aka ia le ka ko yo mai ka ka loku mai le si loku e ka ko e le langi e mai kong mai lai pu sa ma le lore no langi e mai kong wa wina e de upore tua ma neutral mo lang a ho vola inga holo le malo le tua ngan fo le ka ka le sa le langi le fo langi alu wa ku va ya sa le ka le tua ka la na wa le la ku voi la e ma bo I ma wa yo si la inga I o masila uso la ma kwa makafale ola yo ala fu ka wa o mai ile lo se le hanga yo la mi o samo ai ka ko ka ngo ka ko samo ma o samo se le ha mi o fa penga ka ka ma lo le tu wa le lo langi le ma kwa la o ka ko o le o finga venga ka ka mo nga ngai fi au nga ka mo fo ye lo nga ngi perfect ka ka fo yo lo le anyone whatever ola you are the one. We are the one. Wa kalia Yesu. Ye le la e fer wa e mar kalia Yesu fu ka sang. Ai ma se me o fai. O si. Ya lo ai mar kus pa I tala lei. E se mo limau. Wa tu tupu. Aya. Mele I ka ko. Pia e au nga fo ya fa lo fo ya in la hunga nga isi au nga le tua. Mo lo fo yo la nga sa o le la ko.
I renga se whaafongu wai le mea. Aura kako wola inga le mea kau ki o i wafu. Rafta e Yesu wa le pa me Yesu. Le ai ngaka nga o so. Le si ko kali harka le a fa ya o la ko uma ya e alo lofa ya Yesu. O la ko nga era ku tala tala ina le tala le yo ma. Ke lofa ya Yesu. Ke mga fa su wa ku mala mala mo Yesu. Ke mga o ia fa o atu le lofa Yesu le nga lofa mai ka ua. E o ku stasi ola. Kai milingi o le tala le o le kai milingi. Kai MULIMULI ngi baka ko yai be ko fa yaku. O le wa het po kala me lolang. Ya le ngi ai ka ko ke o ai kines. Nele a kau fori se uma se ke se uma se ya. Te va. Le o ka ko le fa kali wa pena. Ai mai se ka ko ngi o ka ngaka o maro. Pa pe vo ko fa yaku. O ka ko le maro ko ka la le maro so i te fa vai vai ka ngaka o le maro o lai fia ma vola ma maro e ka ko ka la i tala le o le maro le ni o ka ko ye ka MULIMULI pe o fa ya e fa ka la fonga e ka yes the Bible say so no mai kara ku spa i tu se fa ni mai ya e ye ide so ya nga le kasi ya le ai me mau o kom si wa vai e ka miningi I feel like fare lima selau alo kongi fix selau. What do you think? Ga vero lima selau pe lo fare lo selau. Ave fea e fa so inga ngi lo selau. Le fa ko me ai ka mai ki le ko ngia pilo mori le ko ngia pilo vai le. Nga fe mai lo kuspa ia. E yai ka mi onga po. E kasi ale me mau ai ko. We heading to. Pe ang fa ya. Le vonga yo la langi nga ya kasi ele o foi na ka ka le malo a ole I tu spa ia le o ko fa ngia la langi inga ya na ko au mai la langi kasi dalo ya la ko le nga fa la langi ku be fa la langi ka I lo fa la langi religious leaders ka ia uma me uma ke lo mo maka le o kango me foi le le tusi le faalinga ile tasi ka le sia me o lo inga le city o lo ia sa kan sa fasio ti ai la o na o ka ya no ngule o ka ka ki ha so me foi na le ka ki lo Samoa le ele fai ka ku spa ia maka kilo me kup it's reality e mo I o le upu le tua you know e mo I le upu le tua o ke fai aku asa boa le atunu pele aua ki ke ima aua ke ofu aisea le anga le wa umanga ki teio le faa vai o le rangi le faa vai o kalesia le faa vai o kakuolanga le faa vai o le malo sisili le wa umanga I paula le mea o le kako whaangai oi makara iaku whaangaki I Yesu sao le malo le tu Yesu ka sao le malo le tu ia ua o leo kako roinga oka e ese le sua malie ma le matango fio le malo le tu la la I ska kala fia kofu la fia taisi le malo I le malo le tu le pisi ale ka kere I vakua le malo le tu ai ka kere ke ringa le message le malo nga le ring fai ka le si fai oio e ka le si ale tua ya ka ke fa sala la wina le tala le leo le malo le tua fa mai e o mai ka ka fa se to teli deceive or meno even now only ko ke no le ska malo a homeless ma lie le la mo vai so ye ke la ko le si fo le inga o la ku ka fa ka vale fo pea ma le lua afe lua furu le kawa fo le la ku oi la ka le ma isi kope mai have got $10 o la wo ma lo fa mai o fa ku ai ave fia fa mai ka lo po ka vale le fa mai look fa wow you got a nice car ma yes but I've got no petrol I need a $5 for petrol fa wow okay o le la mo ka mo ave fa pe boy Kalo fasi ka malo ai se
So le no sang ka vale o ka vale hakala ikung kau fa se yo o isfo inga isfo kanga kai e feo iso o ma kwa kau fa se kalo ile lia ai ile va pera ho le ai ye si kau fa se fa nga upo le tua bo kilo kilo isi be le nga ka lungo o fa ilangi ma ki vi i ka nga ka wala ko fa se inga ka nga ka ko kele wala ko twist ma mi milo le tala le leio le malo le o ka ko wa ka kele questinga po le an me kupu ia pe ka wala na o ni fiafi o nga le tua sala ko ka wivi mai mala ko ka ofo la to langa inga ya bol mawina ma ia ola ina dia nganga se tele mol malo le tua ia le wa ku o le malo kai o nga le tua mo la to ngalwe ai le ko se ka u al si la ka u o la se ka u me o fa ngar kalo fai ma ngai ai o titi si lao ai le la ka fa ola inga o mo le la to fo mo ma e winga le tala le ka fo ila ka wa ko fo ila la inga ia ka ko matala ma ia ka ko kuma tato matala ma ia le ka wala na o ngi ia tato tu ma ia le anga o me e wa kupu ngi kai mingi ele malo si kele mai le wa makanga e drift away ya ka o mal fato tu ni me la iki ya ele wa makanga e vai wa sau kong e ma fai e nga o ka ko fu ku ese mal fa ko ese la le ka ko vai ku o ka taf me me ya e ka ku mau ma ya le tu mau se ya o ile un por ngata e fa o la ina si ele va pera na ku mau ka ku mau ka ku bul mau ta to bul mau ya be o isi foi lo bonga vi inga ma ia ma ko ro o vi inga ele kala ngoa ka ka ko ro ku sa ka ai ka kai ma o ngo le TALALELEI that's a really good one ya malo ele va pera ku la lo mo meu vi inga ma fa mo ngunga le li an do fa ko la mo le ka le sia yesu ka le sia sawai kale sia upulanga inga ka ongo la ko mo mau ai malo nga lui ko le nga le tua it's good fai lo ku e ma ai you know ye kele ka me ko fa le nga le nga kala fafu o ka ko wa le ka ko mo mau ki fafu le o se kilo wa inga se kilo ka le sia se ki ai ma la la ye wa le fa me ni ye la me nga me le tua le ai fa ma yesu yo ko wa ku ya fai mo so o kali la ia le ka wala nga o ni fia fifa mai yesu e au foi ngo la kuisimu o kali la ia e kele yo nga cities so ele kasira se city nga la ku yesu per kala fifa ngo fo i su ma nga ia yo o kala inga ngo fo i mo ki ma nga o ko fa ni si va mai su le ai ngo usau ya e au fo ngo la kuisimu e kala ia ko itala le yo malo fifa pena foi ka ko ele ke ngo fo ia nga city yo vole ki nga o maka nga city ke o vai ka nga ya city e ke mo mau aku makala ya ku malo le di mala fi pa kai nga isi o nga mo mau isi o nga ro fa penga malanga solo i vi ele li pa pa vai la ka o ali Auckland sau manu ka ali oi Matamua ali oi west yo si what ke lo city ya ka si nga city wa lo su ka sanga e ngo fo ya na ka mai city ma yesu e au fo ingo o waku isi city kalilaya kele city sa ia nga kai many of cities in Galilee e ma yesu ka ngo la kala ya ko TALALELEI malo le ka ko makala ka ku mau ka singa me fa fa ku mau nga ka ko the word wa kala ka fa ya o siki vania siki ro se mea se ke ma au nga oi le alu au kala le malo le tua ka kala pe oi me malo le tua ko va benga even if sat kai o for sayo scribes ole kele yo la ko kala il faola ya yesu malonga o so me yesu il menga u sawa kala TALALELEI malo vai pera ko ya le la o mali u fo o so yesu ro la to fia pe Mauro ola pe nga le ngane le so nga
Awa o ki fiafi pa ga ye ka fa so a ya o sum tai mana no pas Matamua pir pa so al sunga tai amene yo ai moni ma sa uma sa no ma tai mo ki na fiafi ana ye se mena te mono te titi lo atu ile tato tusi mene ona te usi nia ona pawale le ma wo ka twenga. As an ambassador, we only talk about the kingdom, nothing else. We don't talk about ourselves. We only talk about the kingdom. Pawale o le whiau matanoa e maua na o le malo le tua ma tiro tanoa o le maua o ma I kanisia. Amen. O na tele ia patapai taulang hape nao ma mai e sisila mai ko ilunga tata takarami. Ona o le malo le tua ia e tasi lawa le tatou tupu. Amen. Ia o le tatou tupu hoi lea ia tatou te au na o maa. O lea la ma te ngā luhu e foi tala ina atu ona e mana umia oe. Amen. Au. Amen. E mana umia oe. A whai o le mana umia au e le tu. E mana umia foi oe. Amen. E le whai ngō fie le ngaruenga. E le se ngaruenga foi e whai tō tasi. Ua tele saito ai iti le au whai ngaruenga. Ona e titira ni tato tusi wha mai e le taimi upuleanga I nai o tō o na wa. Matai o se pulu na ina le sumarwalu. Me e whatutu ai o tō I luma o ali na whai pulu. E upuleanga I nai o tō o na wa. Ole ngō le tupu le tau tu o na iai. Ole malo o le malamalama le tau tu tala ina. E le fia ai tangata malo o pōru. Asia ona e expose ai o lato tangata. Ona o mai tonu le malo o malamalama e ali ai ia lato ulanga ma mele fitau. Le lato paina. Amen. Ai o mafu e mataua o la tatou vaia. O le foi mafu e tupu tona tatou volanga. E luluina e fo'i lau onsa. E luluina e fo'i lau sāwaringa. E luluina e fo'i lau taritonu. A pere wha malosi mo e nefia. Ia e tūmau. Tūmau matala ina tupea le ne tala lei. Saungi sa lau e la sa ia whaopopo ai le nei tala lei o le mano le tu. Ai sa pe o le tala ai o ane le baptiso. O maua o se leo lo alanga le vau. A wai siri le mulimuli mai o ai o le tupu le. Pau tau te mamoe lea o Isu Kiriso. Amene. Ma te lo tala ina o whapeo maua. Ma te lo tala ina o whapeo le mai karesio o le mātou pai whiau o le mātou religions. Lea I mātou tala ina o nor te mamoe lea o le tupu. Siri fo lea. E ifo mai tu le vai una. Ta e lau whai wala. Ai pe ta. O lea fo ia tamu whai mai lisi malo lea. O le malo o le po liuri. Ia. Mafofau oe, mafofau a. A pe ona whamalosi atu. O lo mana o mia oe. O lo mana o mia oe le atua. O lo mana o mia fo ia o le atua. E whaia na ngā ruenga o le tala ina atu. Nisi nu. Amata tono lo ainga e kalesia. Tono lo ngā ruenga. Maua la vanoa whaso iai. Mausina vanoa whaso iai a Isu Kiriso. Amen. Iei taimu. E te vaai ai. Wale sau tono tato tusi whamai. Ua tausu iai tangata. Yes. Ia te a. Ufai ma tausua ia te organisoni. Sa e poko a ua e koe vasi tiro. Amen. Ia Samoa e mana o mia oe, e mana o mia au. I le tala inga o le tala lei, o le malo, o le atua. I taimi mulimuli. Ina ia tātou tūmau. Pea o mai taua. Pea o mai ia mafu e ia pea na tātou wai. Pea ta ina i tātou luma o ari. Awane I e taliaina I whailonga.
There is no shortcut. There is no shortcut. Amene luala ngala la tele ngala vate. Te mako fau te nei tula le fia. Ya fa fatai le tua. Ni por kalami. Ni tula le fia lana upu fo. Pa penao na masa ile fo I mane su fita. Ya ole toi tara lei ole malo TAIMI MULIMULI. Amene o leo wa tātou wa ai sa moa I suinga ya ni ngata lea malsawa sawa o le nei vai tau matu pulanga wa tātou ya ya e tu mau ya e tu mau awa te wha vai vai awa ni avea le wha ki tau I lulu I nai lo wolanga wha totua I le atua ai avea ina lo wolanga wha totua I le atua e lulu I nai whaafitauli o nei lalo a uma se aso wa maua se vai fou o le whaafitauli ia mai e manu malo I whaafitauli o le malo o le pouriuli ia se manu malo sili na I le malo o le malo malama amene aia whai e manu malo le malo o le pouriuli ia te oi maa ia ua lusi fo I le ta whaatotua Marta on sa'u, marta tu mau I malo lea o te tatu lam. Mene, whao popo, e tala leo malo lea tua, I staina lo whaasoa, FeniSio uso a tangata. Tau ina whamanuia lea tua, so whafonga, e nei tu la le fiafi. Ya, e mole atu po ile ngā whaafitai, I wo, mapaanga, I ngata I lea sunga I whaafengai, whaale tua, Tina mātutua, ta mā mātutua, pai o e kālesia, pai o ainga, mai lau maunga tele se pai a maunga iti, uso matua whawhine, whapena o na kōmengi mai, I le tātou porkalami, whaatasi ma whai o na sisila, pe mai mo mai, so se melo e alala iai, tona usa, mole atu la ngā whawhitai, mole atu po I le ngā whamalo, Whaftai fōi moro tali eina. O le nei whiau, ala atu ia te maua na mpasa whatau wa o le malo le atua. A pena o na tala ina atu pia le nei TALALELEI. O le malo le atua ia te o tau umalawa. Ia mo le atu ngā whaftai fōi na pasta mai. Mo le whafoi na le mātou por karami. E ngā te koi lea sunga le taitai. Pāwano ina fōi o le taimi. Ia a wāsi upu fōra fōla. Se upu whamalosi. Se ma whaasoa mo tau le maru mapa ia e atu sa mo e pele o mātou roto o mātou nganga ia o lea fo se upu ua le tau tamali o whapena fo am sasi sau whaafonga sa mo ia whaamangaro mai ia te maua pe ana whai atu te misola e le ato toa le ato toi maua ia ai o lo tau mo whai pea a mātou mau pea ia I le tala ina fo o le mamisionau wala ina ko ma o le tua tala ina tupia le malo o le tua awa ni fa vai vai Samoa awa ni avea papita o le lusero fa tua ai e tu mau ma e tala ina tupia le TALALELEI o le malo o le tua ni TAIMI MULIMULI o tato ia te watu la no le sunga te tai ni sko na talang ia mfai o tuai le mapo lambe mo le tula na pa tai ti lava mani man pa ia Samoa ni se pa yo ekalesia na mata mai lunga tatu live na comments my foi thank you so much may the Lord bless you o mangele tua I le anga ia tu le fai unga le vai aso o lava na lolo wa tau yo na tua lava na fai le tua wone ngalo ai na ave per fa stai mo me fa sangi tatu to mau le langa wa na le sinono na lo tatu tele au dia mai le nei tu la o le fiafi ia mo le tuna ko te tele lava te tau la se upu na le tua ia pena man wia lo to ia ia le tua o le vinga ko le tua le maua per te sola maua ma tala ina le malo we speak of the kingdom but not ourselves may the Lord bless you in this week into the Sunday service the Lord guide you all your needs, may the Lord bless you. Tio saus taimi tato le mafuta ia mole atu le
alo faanga mo tina uma lava mata ko yo tato sabadia ma bisi fo ia ila sa fasino ai tina tele ana tato tupa vai vai ia a tupa ale malo se tupa maus ia ai mo de tuna fa ftai nai ma tu fo ia so singa venga fa penao ne ngadu yai so spatu ko talanga mo penao na o na yai mo tpole nga fa ftai ma tua penao na penga venga le moli ma ino kana wa oma i le fai mo fie ya to mo pandia o ta o tu tua i lo fa maoni ya va tu ni mo su te ta ya vai yo tu ma putala amen ya fa ftai ya tu fo ile tai foi ole peno ne fiafi ia mole lei fa tai le tua ia ole uta tu fa longo le upo le tua e ia sa no atura na ona o ma ia pe foi ma tanto ni fantasi le tava veina le mission no le tale lei ole tu pe ia foi le vision foi ole tanto a ministry ne si che ministry ia ave tanto ma tangata tu mulia ile rofa ina ia fa su atu le lofo le tua le langi le loa ma le langi puisa o fa pena ona fa tali mai ma tilo mai ata to nei o tanga to le malo le tato fa su fo il malama e la su mai e su ma tangi ai lo na lofa ia tato ma le malama ia ta volta tu fa su atu le ngata le ia tato le lofa ina ia ola se nganga mai se nganga tau le tua o se tasi o silfio ia rofa pena ona iai le rolangi le malo le o puisa ia mai le tua ia te oe ona ingoa talu iai le tua ina le lave mai se nganga mai puisa pera sa ngora na ona le ai wa o le wa le ai se sa mo ina usila mai tu rolangi wa le lo me ka o le kalesia. A lot of churches. We are in the churches. Pau ka koula, kau ka koua. Ta uina le message, kau ave le message le malo. Fia lama se kale si o lo iai pe vo nga. Na ona lo banga lu foi. Le ka ave ka como ka o vea le message malo. Ya nga fo I va yaso ya. Ta ona ila na ona fa ta telefone. Wala ma talinga mai ora ni ta. Upu ina fo va yaso le ola mal malo si fa o ina per tanto. Ta upu ne o TALALELEI o le malo I te MULIMULI o iei fai puna sulima fa mai e ai loe o tou le mea ino sia e whaatafu na ina le anga mea ia o lai vai ngā vai aso mai sa noa iai ma tu tilo ima mai mofo I tatu puka lame lama le nei o TALALELEI o le malo I te MULIMULI ia ono fo e le atua o lama fo o ona le atua la su mai ma fa soa le upo le li ia tala e o tatu noto e le mo si na aso talo foi mo tele ministry pe le yai ministry lo yai lungo le tato wala na ata ale global kingdom TV au hi misia ya te ore ia mai mo yai ia kelo fe au o malo le tu o mai yai mo tato pe on foi o tusi le o TALALELEI o le malo o le tupu mo le malo le ala ele foi ese ministry kasi o nga kala in benga ala yo fa tai le tu o kelo ministry ina ia fe so soangi a kako o le kako ngau lenga fai aso umai le aso ma le aso ia vea foi ia ni fi vai aso fa toa la santina pe so rola la one ia fai fa le se breakfast se dinner se lunch I o a mam ku ia se la lima se la ka la I ta fao ai I le asto nai na sfarele tai au you know au le kasi le aso kausang io yeah, lima selauta la, yeah, lima foi chocolate, you know, so vai ma ia ke lea, yeah, sweet le lo, yeah, ka nga ma oi, ia fai atina ina ia, ale lea ka ko ane le tina, ke lo ia restina se ai, se fa ngo anga ngai ko se ai, me foi lea ia, oi foi ma to te vatu foi, ma to familianga foi. Si o mātou to fine fo'i sa mātou ngā rue, ma tātou ngā rue tātou ministry nei, ia ua I le maro le tua ua. Mātou tātou I le maro le tātou te mā, ia le sunga whawhiangainga ia masene, poutoa pāli. Ia, vea ile le teipi mātou te whapea toa ia mu ia masene ia o lau,
i le malo le lei ma le malo Filemoni ia e fa se foi le tua ia na tina uma lava fa pena ona ui foi maftianga ma di poponga le foi vai TAIMI io le upo le tua sisi di atu le e au ngā mo tanto uma lava le meni tau ia mo foi sa tina fio o isi o fa manatu vai aso le ala sa au isi vai aso le ia po le ale aso e fa mangaka foi le aso ngafua i le ka ua le aso ai ka ua le whaafitai le atua ona o rona anga le lei i whaamana tuina so se mea lava ia sa moa e mātou te manatua i la tōro tinalo ia i mai whanmai ia e manatua te talo ne fiafi manatua fo i ministry tasi si ke ministry i whenava o lo ngalu e ai ia anga le iantu le atua a wā le tala tala ina o le tala le lei o le maro ne fiafi ia la whai wina talo mātou tomale langi whaafitai tele lava i lau upu le rei na mātou whaalongo ai e lenga tau Samoa a pena fo i maua o auna pasal malo whaafitai lau te whaamanatu mai i nei aua ni o mātou pole pe ato atu vale TAIMI o lo mātou waava ai ma mātou mātala ma mātou tala ina atu le tala le lei o le malo le atua a o mātou maua le ola pe o lau fo ina atu o mātou ola i ate oi tamai whaafitai le tua iau au auna lo whapena o le te talo mai le ngatara nei ministry as o se ministry lava lo i lunga o nei fo i ala TV tamai ia i lau whaunga i au auna le tua nei mawhai pēa o na ngarurua e matala talaina la i tala le lei o le malo whaafitai tele mātou te toi whaafitai atu ngang pa ia lau ngā luenga o lo whai e whasosoani mai ma whamanatu mai ai mātou mea umana mātou wa o ina ma mātou whaitauina mai lau fio ka mātou te talo le fiafi mana tua ai nei tina o whapena o whata otori ai mai o tino tonu a inga ma lawa le ngata fo i tonu whare mai mātou te le tō lauina o lantou ingoa ai mātou te talo atu o mei ma ua mpasa o lo malole atua mātou te talo whaatasi siti atu o ia te o Yesu o le foma i sili lau wha malolonga mai lawa i o lantou tupu i se o le alofi o lantou vai ia ia wha malolonga o Yesu le lei le whaola le foma i sili mātou te talo foi le atua maua se afiafi le lei ma se weekend foi ta mai ia foi ia le inga ia te o te maua se temi whapene foi le lava yaso ta mai mātou te tatalaina e lau tala lei o lau malo ia foi lava le inga ia te oi whamanuia i le nei ala ata le Global Kingdom TV lau ona foi ia pata mai ma whitua ia se o le tua whawhetai mea alofa ma tā leni e au ona atua ia te oi le tua le whatua au ia au wale nau ina i ho atu lau tala nei tulu inga o le ranolangi i ai le tua au whamnianga le ngata foi nei ministry le lofa tuno o ministry tamai a le leila o ona ia vreti ma whatua le tua ia ma le no fuala ma le ekalesia nei te uma lava o ekalesia ma tu te ma le tua le fiafi ia a inga fo i lo whapena o na whea i le oti le li ia lau whamaisenga i o lato roto mo lato nganga le tua ia o ona fo i lo whapena tu ua le malo whatasi atu mo o tamai ia tamai o lava vi inga ia whaia pēr lofi na ngalo i o mato o langa mo lato sufu mato te talwhamni e lau ona pēr mati taifo ne fiafi lau pēno le tua ia i lau whaunga so se TAIMI le li e ofo ai manga lua ai mo oi ma lofi na ngalo an lei foi i au onga foi lo whenga iai le li e whaloto teleina le tua lau ona ta mai foi ale vi inga iante oi e tu mau pero matu whaka ie lo watulo ie iau ono Yesu ale le matu tata amen amen ia lava oa beli